Tubahaye ikaze inshuti bakunzi babizaza TV Rwanda mwese mu mwakoze subscribe mukanakora share ku biganiro twagiye tubagezaho bitandukanye, haba documentaire z'abanyapolitike batandukanye, inkuru zitandukanye ziba zicaracara mu buzima bwa buri munsi bwa muntu. Rero nkwaye ikaze uri mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se mu karere k'Iburasirazuba, ubwo n'u Rwanda, Burundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda namwe muri Sudani. Mwese mbahaye ikaze, amwe muri kutumva muri Afrika y'Epfo, muri South Africa, muri kutumva muri Afrika y'Iburengerazuba ndetse na Central Africa, namwe kandi mukomeje kudutera inkunga muri mu ntara z'ikotamasi cyangwa se diaspora, ubwo nabari muri Amerika, imigabane itandukanye y'Iburayi cyangwa se ibihugu bitandukanye by'Iburayi. Rero kambishimire kandi mbifurize ibihe byiza kuri aya makuru atandukanye nje kubaramburiraho agiye kugerwa n'ingingo zikurikira. Gusa uri kumwe na Eric Nshimiyimana. Uyu uwitwa Stame akomeje kotswa igitutu nyuma yo gushyingura gahunda y'u Rwanda adafite iyisimbura. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakumiriye ifu y'ibigori iherutse kwica imbwa zisaga 400 muri Zambia. Andi makuru kandi tubuze kwibandaho nuko umwami Muswati cyangwa se muri Eswatini barishimira ubufatanye n'igisirikare cya RDF, ubwo n'igisirikare cy'u Rwanda bafata nka kimwe mu bikaze muri Afrika. Mu karere ka Rubavu, ubwo ni mu Rwanda, abuzukuru ba Shitani bari barayogoje umujyi wa Gisenyi bubiriye umutwe mu murenge wa Cyanzarwe. Naho muri Zambia ikirombe cyagwiriye abasaga 8 bahita bitaba Imana ntibakiri mu mwuka w'abazima. Ministre utuma twishima ukomeje gushimisha benshi cyane mu rubyiruko yanenze abata insengero zabo nziza bakajya gushakira Imana mu buvumo. Naho muri leta ya Kenya cyangwa se muri gihugu cya Kenya yohereje itsinda ry'ingabo zijya gufasha MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Kongo FARDC nacyo cyahakanye kivuye inyuma kuvogera ikirere cya M23. Naho mu Bugereki burateganya kohereza ingabo zidasanzwe muri Mozambique. Inzego z'ibanze zanenzwe kandi kunanirwa kugaragaza ikibazo cy'ibura ry'isoko ry'umuceri. Naho andi makuru atandukanye nuko muri Ethiopia abantu 10 bahitanywe n'inkangu, ubuyobozi buteguza umwuzure udasanzwe. Nshuti bakunzi babizaza TV Rwanda mu buryo burambuye mu ngingo zimwe na zimwe tugiye kugenda tubaramburiraho. Nongeye kubaha ikaze kandi mwese mukomeze kuri subscribe kuri Bizaza TV Rwanda, mwomeze kubishimira ko muri umuryango mwiza kandi umuryango mugari ukomeze guteza imbere ibikorwa by'umuryango wa Bizaza TV Rwanda. Duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC ibinyujije kuri Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda witwa Julien Paluku Kahongaya yakumiriye ubwoko 8 b'ifu y'ibigori yaturukaga mu gihugu cya Zambia nyuma yuko bigaragaye ko irimo uburozi. Ubwoko bw'ifu bwahagaritswe n'ubufite ibirango bya Africa Milling, Rora Mill and Breakfast, Farmerfeed Sugar Dog Mills, Continental Milling, Shabuko Milling, Gillard Milling, Busu Milling na Star Milling. Nkuko kandi byatangajwe n'ishami ry'itumanaho muri Minisiteri y'Ubucuruzi ndetse n'Ububanyi n'Amahanga, ngo ubwo bwoko bw'ifu bwamaze kwibasirwa n'uburozi bwa aflatoxin buziho kwangiza ubuzima bw'abantu ndetse n'inyamaswa zitandukanye. Ingamba kandi zo kuyikumira iyi fu zafashwe hagamijwe kwirinda abaturage nk'uko byatangarijwe abanyamakuru mu mpera z'icyumweru dushoje. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryagiye hanze, iyi minisiteri ivuga ko icyakora iperereza gikomeje ngo harebwe niba iyi fu igomba gukumirwa burundu cyangwa se niba ari iby'igihe gito. Yasabye kandi inzego bireba harimo na polisi n'ibiro by'imisoro n'amahoro
kuba maso kugira ngo ntihagire uwabaca muri humye akikiza iyi fu. Mbere yo gufata izo ngamba kandi Julien Paluku yagiranye inama kuri video ndetse na mugenzi we wa Zambia Chipakoka Murenga avuga ko izo ngamba zamaze gufatwa bityo ko bagiye gukora isuzuma ryimbitse. Kongo kandi ifashe izi ngamba nyuma y'uko Minisitiri w'Ubuzima muri Zambia Elijah Muchima ariko gutangaza ko imbwa zigera kuri 400 zose zapfuye mu kwezi gushize nyuma yo kurya kawunga y'ibigori byanduye. Ibi bikaba kandi byarateye impungenge ko n'abantu bashobora guhura n'ako kaga. Elia Muchima yatangaje ko amasosiyete asya ibigori yafashe ibipimo basanga birimo uburozi bwa aflatoxin kandi bwinshi bushoboka bwakica. Reka tunyarukire mu Rwanda aho mu karere ka Rubavu ubwo ni mu ntara y'Iburengerazuba abitwa abuzukuru ba Shitani bayogoje umujyi wa Gisenyi bubiriye umutwe mu murenge wa Cyanzarwe. Ati ibiteye gute? Mu karere ka Rubavu mu murenge wa Cyanzarwe hari abaturage barimo gutabaza inzego zibishinzwe basaba ko babakiza insoresore ziyise abuzukuru ba Shitani ko zikomeje kubayogoza. Bavuga ko nyuma y'uko izi nsoresore ziciwe mu mujyi wa Gisenyi no mu nkengero zawo zahise zihindurira umuvuno ziyoboka mu bice by'ibyaro by'umwihariko mu murenge wa Cyanzarwe. Bamwe mu baganiriye na Radio 10 bavuga ko kugeza ubu nta muturage upfa kugenda mu masaha y'umugoroba kuko iyo bamubarubutswe bamwamburira ibyo bafite ndetse ngo rimwe na rimwe iyo ari umugore cyangwa se umukobwa uhanyuze hari n'igihe bamufata ku ngufu. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Abatangahamya kandi bamwe na bamwe babashije gucika urugomo rw'izi nsoresore kuko bategera mu ishyamba rinini riri mu kagari ka Busigari aho ziba zitwaje intwaro gakondo. Hari uwagize ati ntangiriye maze barambaza ngo wikoreye iki, mbabwira ko ari epinari cyangwa se imboga, maze barambwira ngo nure hasi, nuko nura hasi ndiruka kuko bari bafite inkoni n'imipanga. Hari undi kandi umuturage nawe wavuze ko hari igihe yanyuze muri iri shyamba ageze imbere asanga izi nsoresore zahategeye umuntu ahagana nka saa moya z'ijoro maze akizwa n'amaguru. Ati byari nka saa moya z'ijoro ngeze muri Kenya, ukimera gusohoka muri iryo shyamba numva induru baravuga ngo Sembeba bamaze kumutera ibyuma. Ayo ni amakuru atandukanye abagiye agaragara nuko nk'uyu nguyu Evariste Nzabimana umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe avuga ko iki kibazo cy'izi nsoresore kizwi kandi ko cyafatiwe ingamba zo kugishakira umuti gufatanye n'inzego zibishinzwe cyane cyane iz'umutekano. Yagize ati hari abantu nk'abangahe bamaze kwamburirwa ariko nta muntu turamenya w'umudamu cyangwa se umukobwa wafatiwe ku ngufu. Gusa twakoranye n'inzego z'umutekano tukakivugutira umuti. Icyakora Bwana Nzabimana avuga ko kandi hari abantu bakomerekejwe n'izi nsoresore ariko bakaba baravuwe bagakira. Ikibazo cyaba biyise abuzukuru ba Shitani kandi cyumvikanye cyane mu bihe bya COVID-19 ubwo habaga gahunda ya guma mu rugo ari nabwo cyageze ku yindi intera. Bibasiye cyane kandi umurenge wa Gisenyi n'ingengero zawe, ariko mu minsi ishize inzego z'umutekano ziza gutaka cyangwa se ziza gukataza umurigo wo kugira ngo barwanye izi nsoresore. Indi nkuru kandi twahisemo kubabwira ku buryo burambuye mu Rwanda n'ubundi nuko Minisitiri utuma twishima yanenze abata insengero zabo nziza bakajya gushakira Imana mu buvumo. Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. utuma twishima Abdallah yanenze bamwe mu bakristu bata insengero zabo nziza ugasanga bagiye gushakira Imana mu buvumo cyangwa se mu mashyamba hirya no hino hatandukanye. N'ubutumwa yatanze ubwo
yasozaga ihuriro ry'urubyiruko gatolika rurenga ibihumbi 4 ryaberaga muri diocese ya Ruhengeri kuri iki cyumweru tariki ya 25 Kanama umwaka wa 2024. Minisitiri Abdallah yagaye bamwe bafite imyumvire idahwitse bajya gusengera ahashobora guhashyira ubuzima bwabo mu kaga, abibutsa ko Imana idashakirwa ahantu habi ngaho ngaho. Minisitiri kandi utuma twishima yasabye urubyiruko kwitandukanya n'inyigisho z'ubuyobe ahubwo rugaharanira kuba umusemburo w'impinduka kandi nziza. Yagize ati ntabwo gusenga bidukoramo gutekereza, ntabwo wansobanura neza uko twaba turimo guhimbaza yubile y'imyaka 25 uyu munsi tukaba tutarasobanukirwa. Yasabye urubyiruko kandi n'abakristo muri rusange kurangwa n'umuco wo kugira isuku haba ku mubiri ndetse no mu bikorwa byabo bya buri munsi. Ati nta muntu usenga ukunda Imana uba udakeye, ukunda Imana abakeye. Minisitiri kandi yakomeje ku bantu ubasengera ahandi cyangwa se abandi mu buyobi bashaka kubambura, asaba urubyiruko kwanga gushukwa nabo biyita abakozi b'Imana nyamara arabatekamutwe. Ati iyo umuntu akubwira ngo aragusengera ubone visa ubone umugore, mu by'ukuri mujye mushyiramo akantu k'ubwenge. Ntabwo kujya imbere y'abantu badufasha gusenga bidukuramo gutekereza. Hari abajene benshi cyane tujya tubona yarize kaminuza, yarageze ku kigero cya kure kandi gikomeye, bakamuhumisha amaso, bagakora ku gahanga akikubita hasi ngo ubwo ari mu mwuka. Ibyo bintu mujye mubyanga, ntidukwiriye kubyemera. Umushumba kandi wa Arkidiocese ya Kigali akaba na perezida w'inama y'abepiskopi mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda yibukije urubyiruko ko ari amizero y'igihugu cyabo. Leta y'u Rwanda kandi yafashe umwanzuro wo gufunga zimwe mu nsengero nyuma yo gusanga zitarigeze zubahiriza amabwiriza bisabwa kugira ngo izo nsengero zikomeze kuba zakorwa cyangwa se zakora imirimo yabo zishinzwe. Kugeza ubu izirenga ibihumbi bigera kuri 7 byose zamaze guhagarikwa mu buryo budasanzwe, izindi nabwo zamaze kuba zatangirwa gusenywa. Dukomereze amakuru yacu n'ubundi mu Rwanda, aho inzego z'ibanze zakomeze kunengwa ndetse no kunanirwa kugaragaza ikibazo cy'ibura ry'isoko ry'umuceri. Inzego z'ibanze zanenzwe kunanirwa kugaragaza ikibazo cy'ibura ry'isoko ry'umuceri, nanone amatoni yawo menshi akaba ari gutikirira mu bubiko bw'abaturage. Izi nzego zinengwa na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude wabigarutseho mu gusoza umwiherero wa komite nyobozi z'uturere tugize intara y'Uburasirazuba umaze iminsi 2 ubera mu karere ka Bugesera. Uyu mwiherero kandi warugamije kurebera hamwe ingamba zo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa bya gahunda ya kabiri y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST2 2024 n'umwaka wa 2029. Abitabiriye umwiherero barebeye hamwe kandi ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo y'umwaka wa 2024 2025, ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari, ubukangurambaga mu baturage ndetse no guhuza ibikorwa teganyijwe gukorwa mu bihe biri imbere. Ikibazo cy'ibura ry'isoko ku musaruro ahanini umuceri ngo abayobozi b'uturere baricecekeye bigeza ubwo bivuzwe n'umukuru w'igihugu. Minisitiri Musabyimana kandi ntiyumva ukuntu umuceri wabura isoko n'ibigo by'amashuri biwukenera kandi biba ari byinshi. Ku rundi ruhande Minisitiri Musabyimana kandi yashimiye abayobozi ku ngamba bafatiye muri uyu mwiherero zirimo izo kongera umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi nk'intara ifatwa nk'ikigega cy'igihugu mu buhinzi n'ubworozi. Abayobozi kandi basabwe gufata ingamba zo gukura abaturage
mu bukene bukomeje kubugariza, gukemura ibibazo by'abaturage no kunoza imitangire ya serivisi kandi myiza, gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, kwita ku isuku, gukangurira abaturage kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende cyangwa se monkeypox virus, kurwanya ibyaha hashyirwa imbaraga mu kunoza imikorere y'irondo. Reka dukomereze aya makuru yacu ya Bizaza TV Rwanda, nkukomeze gushimira ukomeza gukora subscribe, ugakora share ku biganiro byacu bya buri munsi tukogezaho umunsi ku munsi, yaba ku isaha, yaba ku munota, yaba isogonda ku isogonda. Wowe icyo usabwa no kudutega amatwi kugira ngo umenye amakuru aba agezweho hirya no hino mu karere ndetse ku isi no muri Afurika muri rusange. Reka dukomereze hanze y'u Rwanda n'ubundi mu gihugu cya Kenya, aho Kenya yohereje itsinda ry'ingabo zijya gufasha MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kenya yohereje ku mugaragaro itsinda ry'ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se DRC kugira ngo zunganire iz'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Ni umuhango wabereye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta JK Nairobi mu mpera z'iki cyumweru dusoje, ukaba waruyobewe n'umuyobozi w'ikigo cy'indege cya Embakasi Stephen Kapukori. Urubuga rwa 24 sur 24 CD ruvuga ko muri uwo muhango Kamanda Kapukori yavuze ko kohereza izi ngabo byerekana ubushake bwa Kenya mu gushyigikira ibikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Stephen kandi avuga ko inshingano z'igisirikare cya KDF ubwo n'igisirikare cya Kenya muri ubu butumwa ari ukurinda abasivili, kuvugurura urwego rw'umutekano no kwambura intwaro imitwe itandukanye yashinze imizi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakiyongeraho no kwita ku barwayi batandukanye. Ati nizeye ko amahugurwa n'imyitozo abasirikare bacu bahawe bazazikoresha kinyamwuga. Tubitezeho kubaha ambasaderi beza, kuba abambasaderi beza ba Kenya. Yanasabye kandi ko abasirikare ba leta ya Kenya kuzarangwa ndetse na discipline mu bikorwa byose bazakorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gutanga urugero rwiza haba mu gihugu ndetse no mu karere k'Iburasirazuba. Ingabo za MONUSCO zimaze imyaka irenga 20 ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri ku butaka bwayo, aho Kenya kandi akaba ari ku nshuro ya 4 yohereje abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ibyiciro bimwe na bimwe by'izi ngabo zatangiye kuzinga utwanguke ziva muri iki gihugu nyuma y'uko bisabwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mpera z'umwaka wa 2023 kandi ingabo za Kenya hamwe n'izindi zitandukanye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko manda yazo yari irangiye zisimbuzwa iza SADC. Reka dusoze aya makuru dusubira n'undi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC yahakanye kuvogera ikirere cya M23. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyahakanye kivuye inyuma, cyatangaje ko nta ndege yacyo yigeze ivogera ikirere cy'uduce twa M23 igenzura, bitandukanye n'ibivugwa n'uyu mutwe mu makuru tugize kubagizaho mu gitondo. M23 mu itangazo yasohoye ku cyumweru yavuze ko indege y'ubutegetsi bwa Kinshasa yavogera ikirere cyacu muri iki gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 25 Kanama umwaka wa 2024. Ivuga ko ibyabaye bigize kwica gahenge ndetse n'ubushotoranyi butemewe. Umuvugizi kandi wa FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Kwame Ndijike Kayiko mu itangazo yasohoye yavuze ko hashize amasaha 48 hari ikibazo cy'ikirere. Ati
nta ndege ya FARDC cyangwa abafatanyabikorwa bayo bigeze begera ikirere cya Kivu y'Amajyaruguru. FARDC kandi ivuga ko M23 yahisemo kuyishinja kuvogera ikirere cyayo mu rwego rwo guhuma amaso abantu ndetse no kuyishakaho impamvu ishimangirwa ibitero ivuga ko uriya mutwe wagabye ku birindiro byayo biherereye ku Kibo muri teritwari ya Lubero. Muri aka gace kandi ku cyumweru habereye imirwano ikomeye kuva mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 25 Kanama n'ubundi, ndetse buri ruhande rushinja urundi kuba ari rwo rwatangije imirwano. Nubwo kandi FARDC ivuga ko nta ndege yayo yigeze igera muri Kivu y'Amajyaruguru, amakuru avuga ko hari kajugujugu yayo yagaragaye mu kirere cya Bunagana ku cyumweru iranaswaho mbere yo guhunga amasasu igana muri Uganda. Nshuti bakunzi ba Biza TV Rwanda, reka dukomeze tubashimire kandi tubifurize ibihe byiza, mwe mukomeze gukora subscribe, n'ubundi ibyo tubabwira byose nuko ari twe bidufitiye akamaro. Gusa icyo nakubwira nuko nayindi nteguza arahubutaha. Nitwa Eric Nshimiyimana, komeza ukore subscribe ukoreshe ya biganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao.